I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Denis Tokere Mutijima yaduteguriye inkuru turumva uko Trump yakiriye insinzi. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends. Mwihiganwa ryabigeranye cyane Trump yegukanye amajwi 277 kuri 538 y'intumwa z'itora. Ibyo byamuhaye ubwiganze bwasabwaga ngo abe umutegetsi wa mbere muri Amerika utsindiye manda ebyiri zitikurikiranya kuva mu myaka y'1890. Vice President Kamala Harris, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate winjiye mu higanwa nyuma yaho President Joe Biden aryivanyemo mu kwezi kwa karindwi, yageragezaga kuba umugore wa mbere utorewe ubuperezida muri Amerika. Uyu wahoze ari President Donald Trump mu masaha y'igitondo cyo kuri wa gatatu yatangaje intsinzi ashimira imbaga y'abakunzi be yari ikoraniye muri leta ya Florida. Ndifuza gushimira abaturage ba Amerika kubw'iki cyubahiro kidasanzwe cyo kuba ntorewe kubabera perezida wa 47 naranabaye perezida wanyu wa 45. Intsinzi za President Trump muri leta z'isibaniro za Pennsylvania, Georgia, Carolina ya ruguru na Wisconsin nizo zamuhesheje kwegukana iyi manda ya kabiri ku butegetsi. Bwana Donald Trump kandi mu ijambo rye ritangaza intsinzi yijeje gukora iyo bwabaga aharanira kugera kuri Amerika ikomeye, itekanye kandi itera imbere. Avuga ko iki ari cyo gihe cyo guhuriza hamwe. Ni igihe cyo kurenga amacakubiri yo mu myaka 4 ishize, ni igihe cyo kwiyunga. Ku ruhande rw'abamushyigikiye bavuga ko bari bafite icyizere nubwo amakusanya bitekerezo hari aho yagendaga agaragaza ibihabanye n'iyi ntsinzi ku higanwa rye na Vice President Kamala Harris. Abo barimo na Steve McGuire. Nibwira ko abantu benshi bari barambiwe nuko ibintu byagendaga mu gihugu buri kimwe cyazamuye ibiciro, ibiribwa, ibitoro, amacumbi n'ibindi. Ku ruhande rwa Vice President Kamala Harris, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate kuri uyu wa kabiri ntacyo yari yagatangaje, ariko abashinzwe ibikorwa byo kumwamamaza babwiye ikivunge cy'abamushyigikiye bari bakoraniye kuri kaminuza ya Howard i Washington kwaza kugira icyo atangaza mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Bamwe mu bategetsi b'ibihugu byo ku isi n'imiryango mpuzamahanga bohereje Bwana Trump ubutumwa bumukeza ku ntsinzi ye. Abo barimo na Keir Starmer, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Uyu mutegetsi w'Ubwongereza mu itangazo yanyujije ku rubuga rwe rwa X yagize ati: Ishimwe kuri perezida watowe Trump kubw'intsinzi yawe y'amateka mu matora. Niteguye gukorana nawe mu myaka iri imbere. Nk'abanywanyi ba hafi dufatane urunana mu kurengera indangagaciro dusangiye z'ubwisanzure, demokarasi n'iterambere. Kuva ku iterambere ry'ubukungu n'umutekano kugeza ku ikoranabuhanga no guhanga udushya, nzi ko umubano wa Amerika n'Ubwongereza uzakomeza gutera imbere ku nkombe zombi z'inyanja Atlantika mu myaka iri imbere. Mu bandi bategetsi bakeje Trump harimo na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse nabo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ikirenze ku kuba Trump yamaze kwegukana intsinzi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ishyaka rye ry'abarepublikani naryo ryegukanye ubwiganze bw'imyanya 51% y'abagize umutwe wa Sena. Icyakora ntiharamenyekana ishyaka riza kwegukana ubwiganze mu mutwe w'abadepite. Bwana Trump yategetse manda yo kuva mu 2017 kugeza mu 2021, ariko aza gutakaza ubuperezida nyuma yo gutsindwa na Biden mu matora yakunze kuvuga ko yibwe ariko nta gihamya. Uku kwanga kwemera ko yatsinzwe niko kwakongeje imyigaragambyo y'abamushyigikiye bagabye igitero ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku itariki ya 6 y'ukwa mbere kwa 2021. Nyuma y'aya matora we n'abanywanyi be bagiye batanga ibirego byinshi, aho abacamanza bo ku rwego rwa za leta n'abo ku rwego rw'igihugu bagaragaje ko nta shingiro bifite. Kuva avuye ku butegetsi, Trump yahamijwe n'inkiko ibirego bigera kuri 34 bifitanye isano n'amafaranga yishyuye rwihishwa umukinnyi wa filimi z'abakuru ngo amubikire ibanga ko baryamanye mbere y'uko yiyamamaza mu 2016. Trump kandi yarezwe mu zindi manza zigera kuri 3 zirimo izashinjwa kugerageza kuburizamo binyuranyije n'amategeko ibyavuye mu matora ya 2020. Hakaba n'ikindi kirego ashinjwamo gutwara amagana y'inyandiko z'amabanga yo ku rwego rwo hejuru yerekeranye n'umutekano w'igihugu akazijyaniwe muri leta ya Florida. Bwana Trump biteganijwe ko arahirira gutangira inshingano za manda nshya ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Urufunguzo rwa politiki y'ububanyi n'amahanga mu butegetsi bushya bwa Trump byitezwe ko ruzaba imibanire hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Aho harimo ingingo zijyanye n'ubucuruzi n'ibikorwa bya gisirikare bya Taiwan n'Ubushinwa mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa.
ubwo yari ku butegetsi muri manda iheruka Trump yashyizeho uruhererekane rw'imisoro ku bicuruzwa biva mu Bushinwa mu ntambara y'ubucuruzi n'iki gihugu. Vincent Wang, umuyobozi w'ishami ry'ubugeni n'ubuhanga mu bya siyansi kuri kaminuza ya Adelphi i New York, yabwiye Ijwi ry'Amerika serivisi y'ikimandarini ko bisa nk'aho Ubushinwa butazafata umurongo wo guhangana cyane kurusha uko byazaga kugenda iyo Harris atsinda. Muri Ukraine kuri uyu wa gatatu iki gihugu cyashimye imyitwarire ya Trump nk'umuyobozi ukomeye, ni mu rwego rwo kugerageza kwinginga uwahoze ari perezida ugiye gusubira ku butegetsi kutayitererana mu nzira yo gushakisha amahoro hagati ya Ukraine nyine n'Uburusiya. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ni perezida wa Ukraine n'umwe muri benshi bashimiye perezida uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika intsinzi. Reka ariko tujye muri leta ya Arizona aho twohereje mugenzi wacu Edi Rwema kujya kudushakira amakuru. Iyi rero ni imwe muri leta zizwi nk'isibaniro. Edi Rwema, uranyumva? Wiriwe neza Eugenie. Wiriwe. Nuko nyuma y'uko amajwi ajya ahagaragara kerekana ko Donald Trump yagejeje cyangwa yarengeje amajwi ya ngombwa yakoreje abatora amuhesha intsinzi, abaturage babyakiriye bate? Navuga ko abaturage babyakiriye mu buryo butandukanye Eugenia. Hari birumvikana abashyigikiye umukandida Donald Trump w'ishyaka ry'abarepublikani bari mu byishimo, mu gihe abashyigikiye umukandida Kamala Harris w'umudemokrate bari mu gahinda. Ni nyuma y'uko kugeza kuri uyu munota Donald Trump akomeje kuza imbere cyane n'amajwi 277 kuri 224 ya Kamala Harris. Nibutsa ko hakiri leta nyinshi kugeza ubu ngubu ibyavuye mu matora bitaramenyekana. Muri izo leta rero harimo na leta ya Arizona aho bagikomeje gutora, cyane cyane ko iyi leta urabizi ko iri imwe mu leta z'isibaniro buri mukandida wese yifuzaga gutsinda. Kugeza ubu ngubu rero amajwi amaze kuyibarurwamo aragera kuri 61%. Donald Trump akaba akomeje kuza imbere n'amajwi 52%. Muri leta 7 rero Donald Trump yari akeneye nibura 4, ubu akaba amaze gutsindiza 4 arizo Pennsylvania, harimo leta ya Wisconsin, leta ya Carolina ya ruguru ndetse na leta ya Georgia. Wibuke ko leta ya Georgia ndetse na leta ya Pennsylvania mu mwaka wa 2020 yari yazitsinzwe na Joe Biden. Ubwo rero bivuze ko ibintu byamaze gusobanuka mu bijyanye n'amajwi aho muri leta ya Arizona. Hano ntabwo birasobanuka Eugenia, nkuko nari mbikubwiye baracyabarura amajwi, kandi muri leta biramenyerewe ko kubarura amajwi bifata umwanya. Bamaze kubarura amajwi kugera ku gipimo cya 61%. Benshi bavuga ko bishobora no gufata iminsi kugira ngo tuzamenye neza umukandida watsinze iyi leta, ariko kugeza ubu ngubu Donald Trump ni uri imbere n'amajwi menshi kurusha umukandida Kamala Harris. Ahangaha rero nanavuganye na bamwe mu bayoboke cyane b'ishyaka ry'abarepublikani kugira ngo twumve icyo batekereza ku ntsinzi y'umukandida wabo. Uyu nguyu ni Frederic Ntuye Kabugura, tumaze kuvugana mu kanya mu mwumvi. Intsinzi ya Donald Trump uko nobwira abantu badukurikiye cyangwa se isi yose, ntabwo Donald Trump intsinzi ye ari y'abanyamerika gusa, ni intsinzi y'isi yose, kuko ibyo akora n'ibyo yemera n'ibyo avuga ari byiza ku isi. Turishimye kandi nshimira n'abantu bose bahagurutse bakamutora kuko bamekinze change, niko no bivuga. Witegereje neza wibaza ko icyatumye atsinda mu gihe abantu benshi bavugaga ko ibintu byegeranye cyane, arabahaga uwo bari bahanganye Kamala Harris amahirwe yo gutsinda zimwe muri leta Donald Trump yatsinze, niki cyahindutse, byagenze gute? Hari abantu benshi bahawe amakuru atariyo bitewe na media. Journalisme yo muri Amerika yari isa n'ifite ikibazo,
babogama batavuga amakuru y'ukuri ngo bayabwire abaturage, kandi abanyamerika ni abantu bakunda kureba televiziyo, bizeraga abanyamakuru babo. Rero nk'abanyamakuru batanga amakuru ku bantu bakagombye gutanga amakuru y'ukuri, guhera ku ukuntu Kamala Harris yagiyeho adatowe n'abaturage. Ibyo byo abademokrati bashobora kubyemera cyangwa ntibabyemere, ariko niko bimeze, kuko hariho amatora azabaho yo kunominatinga uhagararira ishaka runaka. Kamala Harris yabaye nome n'ababishaka, ariko ntabwo yatowe. Ikindi, ntabwo yigeze aza ngo yitandukanye na Joe Biden. Twabonaga yuko ibyo yakora atari byiza ku banyamerika, iwe akomeza muri wa muvuno we, bombi bari bafatikanyije. Icyo kintu abanyamerika barahumutse amaso, babona ko aho baba batwara abademokrate wenda atariho bashaka kujya. Mu magambo make nk'ibyo uvuga Joe Biden yakoraga abanyamerika batishimiye, wagerageza kuvuga ibyo ari byo, hanyuma unambwire ese nyuma y'uko Donald Trump amaze gutangazwa ko aribo batsinze aya matora, ibyo akwiye kwihutira ni nk'ibiki? Ubu gutyo wenda sinavuga ibintu byose bitagenze neza, hariho bimwe yakoze byiza, hari n'ibindi atakoze byiza. Ariko mu byo atakoze byiza, Joe Biden Amerika yari ifite ijambo rikomeye cyane ku isi, ariko Joe Biden yayimaze imbaraga, arayisuzuguza ku isi. Icyo kintu abanyamerika ntabwo bagikunda. Usanga igihugu icyo ari cyo cyose ubu nyine cyari gisigaye gihaguruka kigapinga itegeko Amerika yatanze, kandi Amerika niyo yariyoboye isi. Icyongeyeho Joe Biden urebye kapasite intellectuelle yiwe mu myaka ya nyuma yagaragaye ko atagishoboye kuyobora, ariko barakomeza kumukoresha, tibaze ngo babwire abayoboke biwe abanyamerika sante yiwe, bababwire uko ibintu byose bihagaze. Ku nsinzi ya Donald Trump, icyo nifuza wenda yakora cya mbere ni uguhuza abanyamerika, reke kudutandukanya cyangwa se ibintu byose abantu bareke kumva ko bamwe ari abademokrate abandi ari abarepublike, ahubwo twese tujye hamwe kugira ngo twubake Amerika nziza twajemo twifuza kubamo kandi dushaka ko imera uko twifuza. Rero kuduhuza abanyamerika bose akadushyira hamwe tukumva kimwe kandi tugakunda igihugu kimwe, ibyo ngibyo numva ko ari byo yakagombye kwihutiraho cyane. Uwo ni Frederic Ntuye Kabogora, ni umunyamerika ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari umurepublikane. Twavuganye ari hano mu mujyi wa Phoenix muri leta ya Arizona. Eugenie.